Bueno, egun denoi eta ongi etorriak eta eskerrik asko tortzeagatik. Azkenean gaur aurkezten duguna da legegintzaldi erdia. Iritsi gara erdira eta lehen bi urte horien balorazioa egingo dugu gaur. Gaur etorri gara hemen, bai nire ezkerretan daudenak Herme González, PSeko bozeramalea, Consuelo Frutos, zinegotzia eta Ana Pozas ere gure zinegotzia. Representazioa da gobernu taldea. PSeko aldea eta EAJaren aldea. Nik uste dut, hasteko aipatu behar degula da oso harreman ona dakagula eta nik uste dut hori transmititzen dela. Nik uste dut sintonia ona dagola eta ziren valorazio oso positiboa da momentuz. Bai, pizkenaka ja ikusten ari dira gauzak egiten ari garenak eta gure valorazioa hasieran da oso positiboa. Badakizue udala dakagula banatuta arlotan eta arlo batzuk eramaten ditugu EAJatik eta beste batzuk PSetik. Orduan, ondo iritzen bazizue arloka jungo gara eta hasieran nik azalpen emango diot arlo batzuk eta gero Consuelo eta Herme beste batzuk. Azten dugu irigintzatik, bai epatu behar dugun ikustu dut hasieratik, iriki duguela orain dela oso gutxi Lasarteko horia errepidea berria. Hori erraztu du bai trafikoa hasieran, jetxi da Zabaletako osoan trafiko osoa eta nik uste dut beraientzako eta herrian osoentzako bizitza kalitatea hobetu dela. Nik uste dut ez du zer ikusirik zer zegoen, zer trafikoa zegoen orain dela hilabete batzuk eta orain dagona. Bukatu dugu ere aurten Berresotoko komuna. Horrekin ja ditugu 4 komun publikoak Urnietan, bilatzen ari gara igual gehiena parketan eta leku jende gehiago dagoen lekuan posan jartzea komun publiko bat eta kasu honetan Berresotoko parkean aukeratu genuen. Horrekin bai ditugu bat San Juan plazan, beste bat Etxeberri plazan, beste bat Teresa, kioskon zegoen lekuan, Teresa Mugategin ondoan beste komun bat eta honekin Berresotakoekin 4 komun publikoa ditugu. Irigintzakin jarraitzen, arrapala mekanikoak badikizue proiektu estrategiko bat da, programan elektoralan dago bai PSren programan bai gurean eta hartu dugu testigo hori eta martxan jarri dugu. Atera genuen konkurtsoa eta utzi gelditu zen eta ateratzen dugu berriz orain. Aprobatu gainditu genuen azkeneko udalbatzan proiektua eta uztailan orain aprobatuko dugu pleguak. Orduan aterako dugu berriz eta espero dugu iraian ja adjudikazioa egitea. Adjudikazioa bai egin dugu Idiazabal kalean. Idiazabal kalean bulegorizazioa egingo dugu eta bulegorizazioa hori egingo du Idiazabal kalea jarraitza izaten eremu lasaiago, un sitio más amable con la gente, para la gente eta erosoago eta con ganas de que la gente esté allí. Orduan, bigarren fasea egingo dugu eta jungo da Zaldundegitik, lehendabizi fasea bukatzuzun lekutik, Arantzubikalekoa eraino, antxasperaino gutxi gora bera. Eta hori hasiko da berehala, kostua ja adjudikazioa egina dago, orduan datua paperean ez dago ondo, konkretuki izango da 671.000 eta 30 euro eta 24 zentimoko aurrekontua, orduan hori izango da lizitazio prezioa. Eta esaten dugun bezala, hasiko da berehala, nik uste dut uztailan erdian, hasiko da obra. Parke estalia ere proiektuan dago, beste parke bat estali, kasu honetan Teresa Mugategi parkea, nahi dugu estali aur parke bat, eta orduan aukeratu dugu Teresa Mugategiko parkea, eta espero dugu urte bukarako ja hastea
prozesuakin eta bar, eta lehen bailen kubritzen dugu, ez da. Horrenari buruz, bai esatea, Plazio Mujikako plaza, bai bukatu genuen legislatura hasieran, eta, joku handia ematen ari da, eta pozgarria da, ja, obra horietako batean eduki herrien, eta leku bat estalita eduki, nun eguralditzarretan han egotea, ez da. Han ondoan ditugu elkartenetxea, eta baita ere elkartenetxea bukatu genuen, inauguratu genuen ja legislatura hasieran, eta, egia esanez oso ondo funtzionatzen ari da, jendea gustora dagoan, eta bihurtzen ari da, nik uste dut zentro importante batean hemen herrian, ez da. Pasatzen badegu, bai, asialdira edo, leku tiempos de ocio, deporte pixka bat, jendea eskatuzun, bai, prozesu partizipatibo batzu desberdinetan pantrak bat eta skatepark, eta, bihurtu da errealitate batean, eta ja ditugu urnietan pantrak eta skatepark. Eta ere esan behar dugu, kiroldegien ondoan jarri ditugu ping-pong eta tekbaleko mailak, ozio hori sustartzeko, ez da. Bai, uste dut azaldu behar degula, eta ikustu pozgarria dela, ez bakarrik udaletxeko gauza, baizik eta eragina dakatena herrian, eta kasu honetan Foru Aldundia, atzo onartu zuen ja definitiboki, bide berde plazaola jarriko duela martxan. Jende horren egonda, alegazioak erantzun dituzte eta onartu dute dira definitiboki. Eta, uste dut oso berri hona da ez bakarrik urnetaren gatik, baizik eta lasarten gatik ere berri hona izango da. Azkenean konexioa egingo dugu eta, onura, ez da klara, ez da fuera de dudas. Elkarteak eta klua, jarraitzen dugu elkarte eta kluekin harremana estutuak erekin, hitzarmen berritu ditugu, 30 inguruan hitzarmen ditugu, eta nik uste dut eskertzekoa da, herrian ze mugimentua dakagu, urnetako elkarteak eta eragileak dira Udalerriko kultur eta aisialdi eskaintzaren eragile nagusiak eta guk zaindu behar ditugu hori, ezta? Egiten duten lan bikainari esker Udalerriko dinamika kultural eta soziala bizirik mantentzen da, eta egiten duten ekarpen hori guztia babestu eta bultzatzea jarraitzeko asmoz berritu eta hitzarmenak nahi ditugu. Eskerrak emateko hemendik, aprobetxatuko dut egiten duten lan guztiangatik. Eskerrak eman ere hezkuntzari, ezta? Eusko Jaurlaritza jartzen da martxan ja, nik uste dut aste honetan hasiko dela DBH-ko eraikin berriaren obra, eta hori da guretzat oso pasu importantean. Herria bezala nik uste dut importanteena azken garaia honetan. Badakizue, hau da burruka bat oso atzetik datorrela, urte askotako lanaren ondoren iritsi da honen beste esperotako momentua, eta odolak eskerrak eta zorionak eman nahi dizkie, urte hauetan guztietan egun hau iristeko lan egin duten pertsona guztiak, eta hanpak, zuzendariak, alderdi politikoak ere, nik uste dut, denon artean lortu dugu hau bihurtzea errealitate batean, eta, gure partetik saiatuko dugu gainean egon, obraren gainean egon, eta arintzea lehen bailen, errealitate bai bihurtzea, ezta. Kastola Berriekin ere ondoan patio inklusibo bat egingo dugu, hori bai udalari tokatzen zaio, eta gure asmoa izango zen eraikin berria bukatzen duenean parkea ere martxan egotea eta hortarako landuko egingo dugu lana. Hori parke inklusibo bat izango da, eta irekia egongo da jendeari ikastolaren orduz kanpo. Etxe bizitza guretzat ere gai garrantzitsu bat da, bai gobernu taldearen txat oso gai garrantzitsua da, eta horrekin arduratzen geha, hasieran hasi ginen APOaren aldaketarekin. APOa da dokumentoa kudatzen duena edo arautzen duena nola garatu behar da Urnieta eta ze eremu garatu dezakete, eta bai etxe bizitzarekin eta industrialakin, eta aldaketa bat planteatu genuen arintzeko hoi dena, eta ja
onartuta dago, bakarri falta dela da publikatzea. Publikazioarekin ja onartuta geldituko da, eta horretan pendiente gaude. Eta bai gogoratzea ere, eremu bat, kasu honetan Babiloniako eremua oso horretuta dago, paua onartuta dago ja, definitiboki, eta horrengo pasua izango da el proiektu reparcelazion eta urbanizazioa. Gogoratu eremu horretan 300 eta 40 etxe bizitza joango direla, horietakoak 75% babeseko ofizialekoa izango dira, bai tasatuak eta VPO-ko etxe bizitzak. Orduan, nik uste dut pasoak ematen ari garela, eta, espero dugu lehen bailen berri honak edukitzea horren ari buruz. Partaidetzakin jarraitzeko dugu ere, partaidetza beti bezala jarraitzen dugu aurrekontu irekien programarekin edo proiektuarekin, aldaketa batzuk sartu ditugu, kasu honetan 2 zatitan egiten ditugu, lehendabizian herritarrek proposatzen dute zer egin, eta bigarrenean aukeratzen dute, eta hori berria da, eta nik uste dut horrekin beste pausu bat ematen dugu, herritarren aldera. Esatea ere, beste arlotan parte hartze prozesuan jarraitzen dugu izaten edo egoten, baina bai igual nabarmendu behar dugu prozesu bat martxan daukagula, eta da Urnetako gazteen aisialdoko beharrak ezagutzeko prozesua. Nik uste urte bukaeran pasatan mugimendu bat egon zen lokal autogestionatu bat eskatzeko gazteen aldetik, eta gu bai programan geneukan, baina aurreatu dugu plazoak, horren erantzunez. Eta, enpresa desberdinekin egon geha, nahiko antolatuta dakagu nola egin prozesu guztia, eta espero dugu bai udera pasata gero, ja azaltzea dena nola izango den, eta bar. Eremu gehiago sartzen bagea, bai esatea garrantzitsua delakoa uste dut, berdintasun eta zarkako gaien teknikaria jardunaldia handitu dugu, 150 zeukan, eta handitu dugu jornada osora. Jarri dugu martxan ikastolako bedela kontratazioa, hori ere martxan dago, utzi gelditu zen, eta atera dugu berriz, 2 enpresa aurkeztu dira, eta espero dugu lehen bailen irabazle bat edukitzea, eta ea ber posible dugu lehen bailen lana egotea ikastolan. Merkataritza eta turismoan inguruan, bai esatea txotxa eramaten 2 urte jarraian antolatzen, bigarren urtez jarraian irekia antolatzen degula, eta nik uste dut emaitza hona egiten ari da, jendea gustora hartu du, eta horrela sagardotegiak eta bertarako produktuak sustatzen ditugu. Halaber, lurralde irismena duten edabide kanpaina eta publizitate txertatzea egiten ari gara, Urneta ezagutzeko hemen inguruan kanpo, eta nik uste dut hori ere eragina egiten ari dela. Eta hori gehiena euskaraz egiten ari gara, eta gehiena sustatzeko Euskadiko turismoa eta reklamo bezala. Euskararen ari buruz, azentzu horretan ere alegin handia egin da Euskaraldearekin, eta egiten jarraituko da egunerokotasunean Euskararen erabilera eragotzen saiatzeko, guretzat oso importantea da euskara sustatzeko, keskatuta gaude gehiena erabilpenaren gatik, eta saiatuko gea bultzatzea eta haber lortzen dugu zenbakioek igotzea. Ondarea ere importantea guretzat, era berean gure ondarea kontserbatzeko eta balioztatzeko hainbat lan egin ditugu, kasu honetan bai elurtzuloarekin eta karobiarekin. Eta gehiena beti bezala mantentzen dugu ondare megalitikoa ala bera. Berreskuratu dugu ere kirol gala, eta urte bukaeran antolatzen dugu kirol gala, eta omenaldi txiki bat egiten diogu gure kirol
kirolari, eta, bueno, pues, nik uste dut merezi duela, eta, bueno, pues, guretzat importantea zen, eta horrela jarri dugu martxan. Eta nire partetik nik uste dut hau zala dena, emango diot hitza orain Ermeri, eta, bueno, pues, aurrea zuen arloekin. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Tal y como ha dicho el alcalde, hemos llegado al ecuador de la legislatura y nosotros también hacemos una valoración muy positiva del trabajo que hemos realizado de manera conjunta durante estos 2 primeros años. El equipo de gobierno goza de buena salud y eso se ve reflejado en un gobierno fuerte y estable. También con el desarrollo de la ejecución de proyectos estratégicos para el municipio que sirven para mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, que al fin y al cabo es nuestro mayor objetivo. Respecto a las áreas que gestionamos los socialistas, en sostenibilidad energética, se está haciendo una apuesta decidida por las energías limpias y verdes, ya que uno de los objetivos principales del grupo de gobierno es contar con un municipio sostenible. Bajo ese propósito se han cambiado el sistema LED, todo el alumbrado exterior del municipio durante los últimos meses, lo cual nos ayuda a reducir el consumo de energía en un 70% aproximadamente. Anteriormente se hizo lo propio en la antigua pista de balonmano y ahora se está trabajando para llevar a cabo en el campo de fútbol y en el frontón municipal. También reflejan esa finalidad la puesta en marcha de la Comunidad Energética de Urnieta, la instalación de cargadores para vehículos eléctricos y la renovación de 2 coches de la Policía Municipal, contando actualmente con vehículos híbridos. Los cargadores para vehículos eléctricos los tenemos situados en 2 puntos del municipio. Uno se encuentra en la parte trasera del consistorio, frente a la Escuela de Música, y el otro se ubica en el exterior del polideportivo. Asimismo, se está tratando de dar un paso más en materia de reciclaje y mejorar así la tasa de recogida selectiva, que se sitúa en torno al 69%. Para ello se hizo una campaña enviando una extensa guía a todas las casas del municipio con información sobre los contenedores y servicios que tenemos al respecto. De esta manera, la ciudadanía tiene toda esa información a mano para poder consultar en cualquier momento. En caso de que alguien lo haya perdido, puede acudir al ayuntamiento a pedir uno nuevo, ya que tenemos guardados varios ejemplares para estos temas. También se han instalado jaulas para dejar de manera ordenada los residuos voluminosos en 7 islas más y se han puesto pequeños contenedores en el cementerio para clasificar los residuos correctamente también en ese espacio. Las cifras de recogida selectiva de Urnieta son bastante buenas, pero no nos debemos de conformar y tenemos que tratar de continuar avanzando y mejorando. Y desde el equipo de gobierno queremos remarcar la importancia que tiene separar y reciclar aquellos residuos que producimos de manera correcta, desechándolos en el contenedor designado y de la manera correspondiente. Por otro lado, me gustaría recordar que la Diputación presentó a finales del año la construcción del Bidegorri que conectará Urnieta y Lasarte Oria, actuación que mejorará la conexión entre los 2 municipios, impulsando la movilidad sostenible. Es un proyecto muy importante para nosotros, ya que también ayudará a impulsar el ocio y el turismo tanto de la localidad como de la comarca de Burunchaldea. El nuevo Bidegorri, que contará con una longitud de 1,2 kilómetros, ofrecerá un espacio seguro y accesible tanto para peatones como para ciclistas. Y el proyecto se ha aprobado esta misma semana, se licitará próximamente y tendrá un presupuesto de alrededor de 1,5 millones de euros. En otro orden de cosas, antes Jorge ha comentado la importancia que tiene para nosotros la vivienda, para que nuestros jóvenes puedan continuar su proyecto de vida en Urnieta. En este sentido, también nos preocupamos por los nuevos vecinos y vecinas que llegan al municipio, y para tratar de que dichas personas se integren lo antes posible y de la mejor manera posible, continuaremos organizando sesiones de bienvenidas que son muy interesantes y están funcionando, la verdad es que muy bien. Y otra de las áreas que gestionamos es la de servicios sociales. Consuelo Frutos es la presidenta de la comisión y es la responsable, y ella nos dará los detalles sobre el trabajo que se está realizando en ese área. Le paso la palabra. Muchas gracias. Egun on denoi. En el apartado social estamos trabajando en varios frentes, pero destacaría 2 proyectos.
Por un lado, la puesta en marcha de los pisos de acompañamiento de larga duración para personas que tienen cierto grado de dependencia. El servicio está dotado de 6 apartamentos, ubicados en la calle Errecalde, en los que se ha cuidado hasta el último detalle y está totalmente alineado al nuevo modelo de cuidados, cuyos ejes son la personalización, la innovación, la conexión con la comunidad y la evaluación. Por otro lado, me gustaría destacar también el gran trabajo que estamos haciendo para elaborar el nuevo ecosistema de cuidados de Urnieta. Primeramente, se realizó un riguroso estudio colaborativo y compartido que contó con la implicación de la ciudadanía urnietarra, así como de todos los agentes involucrados en la materia. Personas que necesitan cuidados, personas cuidadoras, agentes locales y entidades públicas. Asimismo, se llevaron a cabo 2 sesiones abiertas. Recientemente se ha constituido la primera mesa de cuidados, generando un espacio abierto y participativo que servirá para comenzar a crear un marco común de los cuidados, definiendo los principios y valores que tendrá nuestro ecosistema. La primera sesión de la mesa tuvo lugar el pasado día 11 de junio y contó con una amplia representación de agentes locales. Muestra de la trascendencia que tiene dicho ámbito para la ciudadanía urnietarra. La segunda sesión se desarrollará después del verano. Desde aquí me gustaría agradecer la participación a todas las personas que están aportando en este proceso y también animar al resto de la ciudadanía a que se vaya sumando en un tema que es tan relevante. Gracias. Pues hori da dena. Azkenean guk jarraitzen dugu lanean, bide erdia egin dugu, beste erdia gelditzen zaigu, tokatzen zaigu egin. Ilusioz eta indarrekin gaude programa elektorala betetzeko, legegintzaldi plana betetzeko. Eta, nik uste dut pozgarria dela, edo esan behar dugu, harreman oso ona dakagula, ateratzen ari direla lanak eta nik uste ondo ateratzen ari direla, eta jarraituko dugu linea berdinean eta aurrea.